Dober dan. Dan. Si pa te sedla? O ja, prosim, pa bi. Pa veš, malarija! Izvolite. Hvala. Imam pregled. Si zdaj ob 7 pride, a ne? Ja, se lih prihaja. Kaj pa zdaj to? Če je prepoven, sploh ne vstal. Šitno, šola bom zamudila. Ja pa sej, čez pol ure pride še ena, ne? Tistega so ukinali. Predrago je bilo. Čez 2 ure je naslednji. Čez 2 uri. Prihaja. Dobar dan. Žal imam slabo novico, jaz imam na avtobusu samo en plac, vi ste pa 3. A, lahko stojimo. Mislim, tukaj lahko stojiš, sam na busu pa ne, ker jaz kazni ne bom plačeval. Dajmo se zmed, komu se mudi. Mi pišemo mato ob 10. V redu? Jaz imam pregled pri ginekologu. Aha, kdaj imate termin? 9:30. Mislim, ta rok. To imam pa naslednji teden. Aha, ok, pol je še čas, ne. Čez 4 ure pride drug bus, šolarka. Gremo. Že cajt. Dobar dan. Dan. Žal imam spet slabo novico, neki dijaki so prišli gor, so vse zaseda, samo en plac. Po mojem imam jaz prednost, zato ker ne vem, kdaj bom rodila. Ne, jaz imam prednost, zato ker ne vem, kako dolgo bom še živel. A veste kaj, poslušajte, vi me... Kaj, gospa? Meni se zdi, da mi je voda vtekla. Pol je pa jasno, kdo ima prednost. Ja. Gospod, izvolite. Gospa, to je za rešilca, to morate rešilca, to ne more na avtobus. Kam pa greste, gospod? Vseeno mi je, jaz se pač vozim, ko imam zastonj. Pametno. To je pa res fajn. Halo? Am rešilca rabam, ko bom rodila, pa ginekologa tudi. Kaj? Imate jih? Na intervenciji so? Aha. A ja, sam enega imate, aha. No prav, pa bom pa počakala. Nasvidenje, lep dan.